Salut d'Arhol, Ryan. Sirio, voke komze de zechedu, mais kinegar andor, de Zielfena au tol poker, a zobe c'hoariet, gant ar pod neus ul liam même eustra gant an echedu, setu perag meus dibabet an tol se, c'hoariet gud Magnus Carlsen, a zo kampion ar bet an echedu, gouderit eus kalzik c'hoarien echedu a blij ar poker ive kar befes kalzik pochou boutin tren daou. Aze emañ o c'hoari un tournament e Norvegia, setu marteze e klefer an eveziadennoù e Norvegian war ar video. Neus e penaos a zendros un tournament chou, meur a dablez zo, meur a c'hoarier va pep taol. Ur wech non e cheton beken evem skarzet, hag a rezi ouea o veo skarzet a c'hounez a muioc'h arc'hant. Setu ar mod ma zendro. C'haller ket ad prenaj e tonno pon e c'hoant. Setu kinigar an dor, sellet ur ar video a didrocha stret a stret vid dielfena ar pezh zo c'hoarvet. Krogom dustu. For bare noen ja, det vel ikke fullt 2 måneder siden heller, eller jeg husker ikke helt, jeg var litt opptatt akkurat i den perioden, men det er vel et par måneder siden. Ja. Magnus Carlsen har Pocket S. Åpner til 11 000, Sjøstrøm syner på knappen med 5-4 sut, Frigård syner med Pocket 5 i Lilleblind, og Dagsrott får en veldig god pris i Storeblind her. Setu, neuze a-raok o flop petra zo c'hoarvet. Carlsen neus digoret o l'er an hijack, aze e veler, dija geloudarer en neus tos treugen Big Blind, car ar Big Blind aze vid ar poen a zo da ben mil. Setu vidare a nao penaos a zasat om strategiez d'ar an niver a blindou. Neus vidare n'an a wanket a lerioù war un dol poker, aze ben afin e krog gant an UTG, Under the Gun, hag aze an olze o deus dilezet, hag an inikenta o tigere ar pod oa be Carlsen, hag a zo en hijack, hag ebe peiet e zigoradenn gant ar boutons, a vo on e diwean o komz goude ar flop, ar small blind, hag ur big blind e. Setu neus digoret gant an daou vorn, as, da la rede an dorn gwella a c'haller kaout e Lemon Texas. Digoret neus an tammig ouzpen diouwech ar Big Blind a aze, pe zo normal a war pa ver ken don a treugen Big Blind, ne ket don kena ken evet. A neus e peiet ebet gant ur pod gant pemp pevar a garez. Bon, marsen ur souet un tamm gant ze, me pemp pevar zo ze ne ket yuel a war, me galoudarer pa ve tost mose ober heuliadennoù, da genta, a pa ve a mem sin pa ve suitet giz ma velaret ober liou. Setu din me e mat peia lerman, peiet ebet ive gant daou bem, ba galoudarer ober ur set da la rede kaout an tret e pem, hag an inidiouan neus peiet gant un dorn a zo gwan a war a zet hag zlot a vo an ene bour brasa e kerzh un dorn. Me dre man oa Big Blind o laket arc'hant dija, ben a fin ve marc'had mator vitan de beia an unnek mil e kaver a real, e setu neuze e c'hall peia gant traoù gwan or, ouzpense neus dern ebet var e lec'h vid ad kreski marc'had. Setu, dan pelor? Ligger på 6 000 til, inn i 43 000. Og da det så gode odds at så fremt du har, ja, selv om du nesten ikke har skjetonger, så skal du syne uansett. Og her flopper han noe toppar også. Nei, han ikke best akkurat nå, for Carlsen har jo Pocket S, men Dagsrott har også et flushdrag som riktig nok ikke høyt, men det det eneste flushdraget der. Ingen av de andre har spar på hånda, litt tricky for Carlsen å manøvrere noe mot 3 spillere, men han teller opp et C-bet. Har du 31 000? Nei, 21 000. Det holder til å bli kvitt 2 av motspillerne med Dagslott, med toppar og
Et førstelag som man tenker kanskje kan være godt. Det vet jo vi at det er hvis han fyller. Ser jo at han faktisk er knepen favoritt til å vinne her, hvis det kommer seg til showdown. Mat, tu peta zo c'hoaret flop. Don a flop mevel eistri all pikes. A ze, dreistol ma viche, ar fet ma viche all pikes, ne ket dispar. Ra Carlsen zo a en tri en ebour a dos manoa an dorn gwella a rogar flop bremañ e de davean en arvar. Be c'halfe martezez eus anden dija an eus daou bikez an eus eniche liou dija. Memeus ma ne vicheket en eus ezom e zorn bean gwarezet. Da la rede ne c'halke losket ur garten digous en ur tcheki a en dal force peseurden gant ur pikez a c'halfe tremen dirazan ma teufe ur pikezal en turn. Chetu e plij din en niche dibabet kreski ur pod ae, hag e plij din ive e ment e gresk a ze neus laket ur mil penoz ur varnugen mil e barz hanterkan, da la rede an tamm din dan hanter ur pod, a rabat ober kalz muur, kar a ze force penoz vor kepeiet gant gwasor. Lakom niche an den neiz pe an tri, hep pikez a ze ne beioget. Padal, ma viche be tri fikez a ze var an dol, marad e viche peiet Carlsen gant an neiz pe an tri, ma niche laket muur, me a ze viche ket. Setu e c'hoariet mat, a peiet ebet gant c'hoarier Big Blind a pez e blant normal war, ur mevel en eus, hag ur seiz ive a c'halfe trai en ul liou, setu e se blant normal peia ae. Han syner 21 000. Og så kommer det spar på turn. Carlsen drar dødt her nå. Dagslott sjekker. Setu, a ze an un tra bremañ, de de ar pem pikez, setu red e diwal, force peseurt pikez a ze a raeul liviou, ar bornou as ne ket ken kreñ tre, a dax glot er Big Blind en eus tcheket, setu petra ra fer c'hui e plas Carlsen bremañ. Daoust-hag-eñ e tchek fer, daoust-hag-eñ e kresk fer bien, daoust-hag-eñ e kresk fer huel, kreskit prederia a da beta servich fe malak fer ar c'hann-bar. Setu gwellañ bez neus gret. Om Carlsen skal vinne denne hånda, så er han nødt til å få Dagslott til å kaste seg. Det er på ingen måte noe fest for Dagslott dette her da. 30 000 fra Carlsen. Og nå må Dagslott begynne å vurdere, er flushen min god? Carlsen har jo spilt opp fra hijack, kan godt ha en hånd som inneholder S, konger, damer, knekt. Neuze a neus dibabet ober an dra soueus ad kresk en eus c'hoaz. Me ber a l'er sonjal, me hen zo folmek a ze ben a fin e en ebour a neus trehet anean dija gant ur pikez. Ya me zen en gwarket dija, e en ebour a c'hal kaout o mevel. A force penoz, emañ o trei e zaou vorn en ur bluff. Da la rede a ze ne glaske lakad ar c'hann evit bezañ peiet gant an dra gwasor, ar pezh zo anvet talvoud e kat, e valioù, er poker, me klaskara dija poufal bluffi. Evit lakad marteze anean deus ilezel pe ur mevel kreñv hep pikez, petraman o liviou izel. Car a ze red e kompren Carlsen en eus muioc'h gartou uel evit e en ebour, car man niche kalz gartou uel e en ebour en niche ad kresket a rog ur flop.
Neuze et war e mangan Carlsen ar c'halfe kaout ar born pikez, ar roue pikez, ar rouanez pikez, possible evichet nive gant Daxlot, mais nebeutoc'h a chansou a zo, a chetu e kavant dedunus-ker risklus ar pezh zo begre gant Carlsen, mais dedenus, neuze aze ma viche bet akreske gant Daxlot a viche bet dileze gant Carlsen vel just, mais ne c'halke adkreski gant ur 6 epken a Carlsen a c'halfe kaout on dra kalz kreñvor, chetu ne ra nemet peia. Det er lite sannsynlig, og da er jo sparkvekten borte der. Til og med tier. Kommer en dame på river. Skal Carlsen fyre en kule til? Jeg tror ikke Dagsråd. Ja, kanskje han kunne lagt inn et blokkbett i front her for å slippe å syne etter at han hadde sjekket. Det ville vært en mulighet å lagt inn et blokkbett. Og se her, Dagsråd, han gjør nettopp det. Dette er, hvor mye er det? 30 000, ja. Det er, hvis det for eksempel motspillere hadde hatt 10 høy street, 9 høy street, sånne ting, så ville dette fungert i stedet for å måtte stå overfor et bud som var større. Her kontrollerer han budstørrelsen, og her er jo til og med som vi ser for verdi. Så der er det ganske mange fordeler med å gjøre det han gjør akkurat her. Han er ikke helt komfortabel. Skal Carlsen komme seg av her? Nei, det skal han ikke. Han går over til 100 000, og nå blir det... Neuze, donara rinier a Rouanez neke piquet, chetu ne chanch netra, e kan ver ar pez on doa laret eurok, nag e kan ver ners o pep dorn gant pep arrière, hag aze, eus begret un dra soueus un dorn gant Daxlot, da la rede eler tcheki, o gizmen niche gret boaz o klask tapet ur pouvaden ur bluff Spers Carlsen, en eus krisket bihan tout 30.000 e barz ur pod oa kalz brasor, Andrés on vet ur blockbet da bet a servij ben afin, don neke kreñ a war vid gelet peia ur bet a viche bet pei, a viche bet gret gant nenebour, me koul skoude, e zonj dim e c'halon bout peiet vid ur prizizel gant gwasor. E c'halon tal voudekat mem stra. Pezo gwir a war aze gant e 6 pikez e c'halfe tal voudekat neke de liou, me marteze just a war on dorn evel on daouvorn pe ur set da la rede terrarten am eus liou. Forspet a terrarten même sin. Mais ar guden a zo an draze zo bet burutele gant ar c'hoari rien varek, an draze a dibabse gant Daxlot zo diestre de gamepouez, da la rede ur poker parer an dra e ranker kempouezia gant dornou fall a dornou kreñv, dornou mat. Ma ra andraze gant ar 6 pikez, daoustegen ra fe andraze gant an as pikez. A ze ne zonj ket din. A setu, ze a c'halerte n'eus splet du temps, pa ver Carlsen, just a war, a ze neus gret, a ze neus at kresket ker ne c'halke peian, suren e kemad a ze, neus a ouvorn, ze gallout a radi les elves just, mais at kresket neus setu e o bluff pendamen, o bluff dangerus, o laret chilaou, dam sonj ne reskeze gant un dorn gwall grañ, gant inme ez eus tout a pikez uela, te teusket sur a war tiche a kresket, neus e nebeutoc'h a chans zo e tiche, hag emañ ar gwir gantañ, a ze en eus lenn en mat ar pezh oa kuzet e barz dorn Daxlot da la rede o liou izel a war. Emañ o tiskouez kaout ar born pikez pe ar roue pikez sa. A ze para sortra Carlsen. Daoustegen ez a yen dro, daoustegen voutilezet gant Daxlot, gwellom dustu. Fryktelig vanskelig for Daxlot. Magnus Carlsen bløffer.
Han vet nok at Og han får Dagslott til å kaste flushen! Sjelden man gjør den her om til en bløff. Hva bløff? Setu dilezen eus buan a war e ne bourg setu ne zonjeke e Ralfe Carlsen poufal mosse hag ouzpen neus diskoezet a ze neus slapet an asou dirag fri dirag an ol a setu sur war eo a laket diez e gile me gure e bravo ober sarto le giz neus lare der fin a ralavech e troer an dornse en ur bluff as vel just o veza memañ an ini grava er c'hoariz. J'ai une mi-chance de spliger d'or en danser. Ma faute kaout mur a ziel fenadeno poker sortse la rétine. Ken a hent trop.